ngoba phambi kwamehla akhe siyafana ku-10 wena wazibona ungcono 21 minutes after the hour 2 o'clock emsakazweni akhe TFM ya ultimate dial usahle nami usifisa okuhle ngwakamsibango khona la ku-TFM 96.2 angihambi ke ngingedwa ngihlale nginayo lapha ukele Nomcebo Zikode awaye uzibona ungcono ngoba phambi kwamehla akhe siyafana kanti ke ngaphambi kwalokho sikuphe yona ingoma yakhe phethe lapha umakhathi ethi mina ndiyasaba right khumbula ke ngane kwethu ukuthi yena ke lapha World Crush Wednesday yethu khona la emsakazweni akhe TFM ya ultimate dial masikhuluma ngoNomcebo Zikode sikhuluma ngobani ke lapha uNomcebo wazanela ke lapha Hammersdale kwaZulu Natal wase America ke lapha at Ukusa High School wasiwaqhubeka eya eHavertech college efunda ke lapha information technology athola ke lapha i-degree khona kanti ke uNomcebo wakaZikode ngoba bese ngishilo wazala lapha nge-28 October 1985 ezalwe Hammersdale kwaZulu Natal usahlala ke manje la eGoli igenre ayenza ihouse into ayenzayo ke uyi-songwriter aphinda acule futhi ama-instrument ama-vocals waqala ke lapha ngo-2005 kuze kube manje kanti ke ungaphansi kwe-recording label abathi Open Mic Recording Label Associated Act uphethe ke lapha u-DJ Ganyana ephethe ke futhi lapha no Master KG iyona ke lapha i-Women Crush Wednesday yethu yanamhlanje Nomcebo Zikode 24 minutes after 2 o'clock emsakazweni akhe TFM ya ultimate dial sahle nami sifisa kuhle msimanga ku-chapter 2 3 rhythm Nomcebo Zikode bayabuza abantu Women Crush Wednesday yebo hey